Husserlov učenik Martin Heidegger u svom kapitalnom delu Bitak i vreme, razlažući egzistencijalne teme, definiše postojanje izrazom in der Welt sein, što u prevodu znači biti u svetu. Dakle, čovjek se prema svetu ne odnosi kao subjekt prema objektu, kao oko prema slici, čak i kao glumac prema scenskom dekoru. Čovjek i svet neumoljivo su upetljani kao uži kućice. Svet je deo čoveka, to je njegova dimenzija. I kako se menja svet, menja se i postojanje. Pre otprilike 400 godina, tamo negde sa pojavom novog veka, traje istorija romana za čije vreme roman, baveći se prozom ljudskog života, analizira, prikazuje, oslikava različite aspekte postojanja. Tako se sa Cervantesom i njegovim savremenicima roman pita šta je to pustolovina. Sa Samuelom Richardsom počinje ispitivati šta se to zbiva unutar nas samih. Sa Balzakom roman otkriva duboku čovekovu ukorenjenost u istoriju. Sa Flaubertom istražuje svakodnevicu. Sa Tolstojem i Dostojevskim analizira snagu iracionalnog na ljudske postupke i ljudske odluke. Sa Marcelom Proustom pokušava uhvatiti neuhvatljivi trenutak prošlosti, sa Joyceom neuhvatljivi trenutak sadašnjosti. Sa Thomasom Mannom pita se koliki je uticaj mitova koji iz bunara prošlosti upravljaju našim koracima, a sa Kafkom i Kunderom postavlja pitanje šta je to ljudski život u svetu koji se pretvorio u tlo. Dakle, ako postojati znači biti u svetu, onda pisati roman znači poetski meditirati o postojanju. Jedna takva poetska meditacija o postojanju jeste i roman Zapisi iz kusanja, koji povodom čijeg izdanja iskustvima nedopunjeno večeras moji prijatelji i ja priređujemo jednu malu književnu predstavu. Dakle, sa moje leve strane naučnika i šarmantna gospođica Maja Jovanović. Čovjek sa gitarom, zadužen za simbiozu Majinog glasa i gitare, buduća muzička YouTube atrakcija Nenad Ivanović. Tehnička podrška, moj komšija, urbano ostrvo u moru, livada i njiva, Nikola Bogdanović, zvani John. A sa moje desne strane nalazi se jedan od onih retkih književnih kritičara koji se zarad književnosti još uvijek nisu odrekli života. Čovek koji sebe naziva poslednjim Mohikancem na srpskoj književnoj sceni, moj prijatelj, gospodin Petar Verlić. Sebe neću predstavljati iz samo jednog razloga. Ako
naivno belodanim kosom, onda gubim divnu privilegiju da o svom delu govorim u hvalospjevu. Tako da, kako bih onda mogao reći da je to roman napisan samo zato što sam poželio da ga pročitam. Uostalom, ja već gotovo čitavu deceniju ne pišem. Na pozornici života menjam kostime i uloge i pokušavam da svoje napisane romane oživim. Oprljen tim iskustvom, ja uviđam da sam gromogran, da sam demijur, da sam siročak koji se smrzava u snegu i znam da jedino pod krovom pisane reči mogu odnegovati svoj duh i svoju suštinu. I zaista, makoliko pisac bio talentovan, kad pokuša da svoju suštinu prevari, kad pokuša da bude neko drugi, on obavezno padne u lakrdiju i u trivijalnost. Sjećam se jedne anegdote vezane za američkog pisca Normana Mailera, koji je u pokušaju da postane gradonačelnik Njujorka na pitanje birača kako će rešiti problem nagomilnog snega, nadahnuto odgovorio pišaćemo po njemu. Takvih anegdota ima na pretek i čak i naši veliki pisci, možda i ponajveći, nisu lišeni takvih epiteta. Recimo anegdota kada Miodrag Bulatović i Borislav Pekić se kao odbornici kandiduju ispred opštine Rakovica, pitajući Bulatovića šta će se desiti ako ga kolega Pekić pobedi, on kaže to streljaćemo da ga razrežemo. Dakle, postavlja se pitanje kako je moguće da veliki pisci i uopšte uzeli veliki umetnici koji su u stanju da mudre poruke poseju u sopstvenog dela, ne uspevaju da to učine u sopstvenom životu. Odgovor je koliko nelogičan, toliko jednostavan. Skriva se u činjenici da je roman najčešće pametniji od sopstvenog autora. Tu činjenicu već pomenuti Heidegger nije uspeo uočiti i zbog toga je kritikovao pređašnju evropsku filozofiju, zamerajući joj što se nije bavila egzistencijalnim temama. Međutim, riznica egzistencijalne mudrosti se već uveliko nalazila u velikim romanima. I veliki romanopisci već uveliko tkali su tu mapu postojanja, otkrivajući ovu ili onu čovekovu mogućnost. Ja priznajem, makoliko se divio toj pustolovnoj istoriji, ne mogu se osjećati deo ili njen pripadnik. Jednostavno, moj talent tako nešto ne dozvoljava. Zbog toga ću, time bih za sada i završio svoje izlaganje, reći da ja u stvari pišem podstaknut melanholičnim pogledom. U romantičnoj potrazi za izgubljenom verom u život pišem ne bih li samoga sebe ubedio da sam živ.